Jesu Uwenkosi yilutho nomabado nomugo bangobangilondwe nguwe Nkosi ngikubingelela wena ngikuthandayo sengizinikela kuwe Nkosi ngibe ngowakho dlala nami ekufe Nkosi ungiqinise ngize ngiyebukhosi nikuwe ekhaya phakade. Singahlala phasi. Akubekini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu babe wethu nasenkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bandla. Bazalwane sanibonani. Amen. Sibonga uNkulunkulu ke losinike lelanga leli. La khona sitawu celebrate emaqiniso elivangeli. Emaqiniso elivangeli kuthula akubekini. 15, 17, 31 October liyaqandulwa noma liyaqala libandla lemalutela emhlabeni. Kuthula akubekini. Kunetinto letimbalwa lengifuna sititsinze sisetawungena entshumayelweni yalamuhla. Libandla lemalutela lisungulwa Dr. Martin Luther. Kuthula akubekini. Ulisungula injongo yakhe kwenda intsandvo yaNkulunkulu. Injongo yekusunguleka kwaleli bandla kwakukwenda intsandvo yabani? Intsandvo yaNkulunkulu, angendi intsandvo yebantfu. Ngoba kuyingoti bandla laNkulunkulu kwenda intsandvo yemuntu ungayendi intsandvo yaNkulunkulu. Kunengi lokwendeka la kuleli bandla tinto lebesetonakele ebandleni la lemakatolika la siphuma khona. Indzaba yekutsengiswa kwensinziso kuphathwe incwadzi yensetselelo kutsi wena ngabe sihlobo sakho safa singakholwa sithandazele sendelwe elimisa sitawuse siyaphuma esogweni sesiya enkululekweni. Bunengi bungoti lobabukhona ebandleni sebemukelekile bujwayelekile. Lokunye kwakufaka ekhathi umuntu ukuthi kube likhulu ukuthi abe ne-access to libhayibheli. Libhayibheli lile priest kuphela. Kodwa lokho kwase kubonakala ukuthi ekuyonakala ekhathi ebandleni ngoba wonke umuntu funa abe nesabelo noma funa akhone ukuthi ifundzela timfihlakalo letivela evini laNkulunkulu. Kuthula kubekini. Lo msungulwa leli bandla leli lo Martin Luther, injongo yekufundza kwakhe noma injongo yebatali bakhe bakusafundzele kumele abe ngumeli. Kuthula abekini. Kodwa esifundweni yakhe wazofika lapho laNkulunkulu akuholela ukuthi afike afunze nangebhayibheli, afunze angene ka-theology, afune kwathi ngaNkulunkulu agubhe empilo elifihlakele. Bamangala ke bathathu ukuthi awu lothi injongo yokuthi afunzele kumeli. So uyakuphi manje?
lokhu wazathusela bafowabo eNhlunga ukuthi hawu lo muntu onasibheke ukuthi afunze abe kulowo esibheke esifise ukuthi abe niko seyini manje lona sangena kuwo. Uyahamba eNhlunda usuka eMaspili la abehlala khona ubuyela emuva la befunza khona. Uma asesendleleni Martin Luther washaywa ngumbane, washaya umbane wawaphasi. Uma shaywa ngulombane Martin Luther walala wathi njaphasi wangasakhoni nekwenda lutho. Into la yenda Martin Luther wathi Nkosi ngisinzise kunanga umbane lo songishayile, waze wangisinzisa la sengiyalunga noma ngiyavuma ukuthi ngibe indela. Siyayathi indela, uma sikhuluma ngendela sikhuluma ngemuntu lo tehlukanisele uNkulunkulu. Siyasibabuke bafundisi baseKatolika indela kunetinto labatidzelile ngenxa yelivangeli noma ngenxa yaJesu. Badzele kuba lebafana abanangofana abanangofana ngenxa yelivangeli ukuthi bafuna kweba umsebenzi bangafakaniseli nabo siza nabo kanjani. So Martin Luther wathi sawumshayela umbane wathi Nkosi nawungisinzisa la angeke ngihlale ngingakunikeli kuwe ngibe indela ngisebenzele wena ngiyekele konke okusemhlabeni ngisebenzele wamsinzisa uNkulunkulu vele. Wangena Martin Luther full force manje, wangena waba ngumfundisi welibandla. Kanti uNkulunkulu uqala umsebenzi wekuthi ngifuna uyosinzisa libandla leselidukile leselilahlekile kulokubhe uthi likwende. Kwavela tindzaba letimqoko la tembula Martin Luther itingondwente bazalwane kwekuthi hayi umuntu usinziswa ngani na ngekukholwa kuphela. Kuthi imizabalazo langabanayo ngaphandle uthakholwe kuJesu. Wayembula lendzaba leyo, wembula nendzaba yelivi lebelifihlakele kulabanengi wathi umuntu usinziswa ngelivi kuphela. Uthula kubekini bonke abantu bathi manje uthi hayibo akukho ngemali yekuthi sikhiphe imali ukuze sithenge isinziso. Umuntu ufuna khona kuphela. Ngoba siyakuthenga naliphi siko lesihlabulana kuphila kwethu. Sikhiphe imali sikhabathi singasinzisi imiphefumulo yethu. Kunalaba abangenalutho imali iphelele enyangeni. Imali iphelele enyangeni bakhabathi inyanga ingayisinzisi impilo yakhe noma ingawusinzisi umphefumulo wakhe. Hayi uJesu kuphela losinzisa umuntu. Bakhumbula lo muntu. I-fundraising yabo yekukhuphula sikhwama sabo yangaphumeleli ngoba ayikho eqinisweni. Kuthula akube kini. Wase wembula nendzaba yemusa bazalwane. Wembula nendzaba yani na? Sisinziswa ngemusa kuphela. Musa waNkulunkulu akusithi khwepha tethu nekuphila kwethu akusingathi. Akusike ukuthi mhlawumbe sihlakaniphile noma kwendeke kodwa ngumusa waNkulunkulu. Umusa kuphela. Uthula kubekini. Libandla latshalwa ke. Libandla lemalutheli. Lize libe khona. Kunebantu labamelela liqiniso. Bangafuni ukuthi bajabulise abantu ngemanga, babondle ngebubi, babondle ngesono, kodwa bamela iqiniso kude livangeli liqine likhule lifike nalakithi.
Kungakho lo mhlabelelo siuhlabele nasiyawufunza uthi mawuphephethe moya ilizwi lenkosi alihambe lifike nakulaba mpofu, lihambe lifike nabo bonke abantu emhlabeni, alihambe livangeli. Kuthula kubekini lamhla bandla laNkulunkulu bengithinza nje ngikhumbula ngekusunguleka kwaleli bandla. Martin Luther wafika la khona bhala the 95 thesis, tintfo letingahambi kahle ebandleni. Wafika wathi shayela iminyango welisonto eWittenberg, washayela the 95 thesis noma 95 complaints, ema-complaints labe yakhona ebandleni, tintfo tingahambi kahle ebandleni. Uwashayela lamuhla kuleli langa lanamuhla 31 October, shayela lama-95 thesis kusasa lilanga le-All Saints ngaka 1 November. Kunemisa eNzambama ela-31 October, bantu bayafika balungiselela umkhosi we-All Saints ngakusasa. Uma befika Martin Luther, uma befika bakhanza emnyango wesonto eWittenberg, kuna-95 complaints. Bafika emnyango bayafunza bathi yakunayo kuseko. Uthula kwini shona mhla sikulo langa le reformation day, kutandulwa kwelibandla kusasa mhla ka-1 November, lilanga le-All Saints, lisuku lwalabangcwele bonke, la sikhumbula khona eMaqhawe lalimelele livangeli. Ekuthula akubekini lamhla ke bandla ngifuna sibuke inshumayelo yalamuhla nguRomans sahluko 12 lebe kusifundvo lesisifundzile. Oya ngiyaqela sike sibuke nje sigcile emavesini lamabili ale sifundvo lesi. Ngakho ke bazalwane, njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi, ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele nalomukeleka kuNkulunkulu, leyo ngiyona nkonzo yenu sibili. Ningalilingisi lelive, kodwa niguqulwe ngekwentiwa kabusha kwengqondo yenu, khona ndekwati kuhlolisisa lokuyintsandvo yaNkulunkulu, nikwati lokuhle nalokwemukelekako nalokuphelele. Amen. Siqinise babe ngelive lakho liqiniso njalo. Amen. Uma sibuka kele ncwadzi le yabaseRoma, incwadzi leyabhalwa ngumpostoli Phawula abhalela naleli bandla laseRoma. Incwadzi lena lefuna kugqizelela indzaba yekukholwa. Kuthula akubekini indzaba yekulungelana naNkulunkulu, kwekuthi bantu balungelana njani naNkulunkulu. Kungakona ufunza verse 1 chapter 1 verse 1 chapter 1 esifunza verse 17, kuyo lo ingqikithi yekusunguleka kwelibandla lemaLuthela. Uthi lolungile ngekukholwa utawuphila. The just shall live by faith. Kuphila kwethu noma kunasefuna kuphila, efuna kwekuthi silungelane naNkulunkulu ngekukholwa, kufuna sikholwe nguNkulunkulu. Kuthula ambekini ithinza kwekuthi umuntu ulungelana njani naNkulunkulu. Uma sibuka sahluko embili, usahluko 9 sikhuluma ngokuthi umuntu nje uvuma ngemlomo akholwe ngenhlitiyo ekube sinziswa kwakhe. Le ncwadi ithinza nendzaba yensinziso. Kuthula akubekini. So uyabhala Phawula akalisunguli leli bandla laseRoma, ulikhanze likhona, kodwa lafuna kukwenda, ufuna kushicilela indzaba yekukholwa kibo. Ulibhalela ngesikhathi kubusa umbusi Kesari, lebe umbusi lonemandla, umbusi wemaRoma. Le emaRoma nawo besanemandla ngaleso sikhathi, imibuso yonke ingephasi kwembuso wemaRoma. Uyalibhalela ke Phawula leli bandla leli ngoba ubona bubi sebugcwele kuleli bandla laseRoma.
uyalinika ukuthi umuntu usitakala noma uhlangana naNkulunkulu ngesakholwa nguJesu. Uthula akubekini ufuna ukuqaqisa indzaba yekholwa. Kulesinye isikhathi bandla laNkulunkulu indzaba yekholwa sicabathi kuvuka silesondweni, lekungasiki uvuka kulesondweni kodwa kukholwa ukuthi Satane naye sibe nebudlelwane naye esisemakhaya, sibe nebudlelwane naye sisedolobheni, sibe nebudlelwane naye sisesibhedlela, sibe nebudlelwane naye sisetikolweni, sibe nebudlelwane naye sisemangweni, sisemabhasini, ekutotonke tindzawo lasihamba khona, sibe nebudlelwane naye. Kuthula akubekini akusini uyasesondweni. Uthula akubekini. Uma sibuka-ke lesifundo lesi, umpostoli Paul kulesahluko 12 ukhuluma indzaba lenkulu, uthi ngiyanincenga nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako. Nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lonjani na? Lophilako. Siyasikhulume ngendzaba yeminikelo, angithi sikhulume ngeminikelo, umnikelo. Angithi emnikelo wani masonto onke, kunemnikelo wesonyama, kunemnikelo wokuvindlela, kunemnikelo wesibhibhane. Hayi asikhuluma ngawo namuntu, sikhuluma ngeminikelo noma ngomnikelo lomtimba wakho. Uthi Pawulo nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako kubani na? kuNkulunkulu. Ngifuna-ke sithi sawabuka la magama lesikhulumele tikwawo lamuhla, sibe sibukana nasihloko lesithi vumela Jesu ende mathanza ngempilo yakho. Vumela Jesu ende lakuthandzako empilweni yakho. Vumela Jesu ende ini na? Lakuthandzako ngempilo yakho. Kwekuqala Pawulo ukhuluma ngekunikela imitimba yethu, le mitimba ukuthi ibe ngimnikelo lemukeleka kuNkulunkulu. Sikwenda njani kunikela imitimba yethu kwekuthi ibe umnikelo lomukelekako kuNkulunkulu? Bandla laNkulunkulu angeke sikhone kumkhonda uNkulunkulu ngendlela lesifuna ngayo thina. Angeke sikhone kumkhonda uNkulunkulu ngendlela wena lothanza ngayo, kodwa siyawukhona kumkhonda uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu athanza ukuthi simkhonde ngayo. Uthula kubekini angeke sikwende kube intsandvo yethu, kodwa sitawenda kube simkhonde ngentsandvo yakhe noma ngendlela lafuna ngayo yena. Kwesibili, angeke sikhone kumkhonda uNkulunkulu singakayinikeli imitimba yethu kwekuthi ube ngumnikelo lophilako kuye. Kusho ukuthini nginikela ngemitimba yethu kuNkulunkulu kwekuthi ube ngumnikelo lophilako? Kunikela ngemitimba yethu bandla kuNkulunkulu kusho ukuthi siyavuma ukuthi uNkulunkulu ende lakuthandzako etimpilweni tethu. Hayi ilikhulu lenkonzo nayi. Kunikela ngemitimba yethu kuNkulunkulu kusho ukuthi siyavuma ukuthi uNkulunkulu ende lakuthandzako ngathi. Bidala lenza kwekuthi athi umuntu wose ngiyavuma kwekuthi wena lokuthandzako ngami. Ngiyavuma wase ukuthi umsebenzise la ufuna khona. Icala la
siku-Reformation Day, sikulelilanga lekuhlambulwa noma lekuluswa kwetiko. Asesithi sonke Nkosi siyacela kwekuthi umsebenzise la ufuna khona, hhayi la ufuna mina khona. Cela Nkosi umsebenzise la ufuna khona, hhayi la ufuna mina khona. Uma sikhuluma ngekunikela imitimba yethu, kusho ukuthi inikela thina ngalokuphelele kuNkulunkulu, asebenzise la kufunako. Asebenzise la kufunako yena, hhayi la ufuna mina. Kuthula akubekile. Indzaba yokuqala le yekuthi umuntu ubhekelile kwekuthi athi Nkosi sengiyavuma ukuthi ungentise noma yini. Sikhulume ngaMartin Luther sathi kwathi na umshaya linyazi noma umbane, wathi Nkosi na ungisindisa la ngiyavuma kuba indela, ngiyavuma kusebenzela wena, ngiyavuma kwenta noma ngabe yini lefunwa nguwe. Niyathi libandla lidonsa mzima kangaka yini? Niyathi mbuza abantu abakafuni kwaniswa uNkulunkulu lakufunayo ukuthi bafune kwena lokufunwa ngibo emandleni kaNkulunkulu. Bafune kwenda lo lokufunwa bobani? Athi uNkulunkulu ngithi phuma yamake uyohambela emakhaya nabogogo gogo lokulako lapha ya. Athi mina bonke uNkulunkulu abakhulumile, ufune kwenda lo lokufunwa nguwe, hayi lokufunwa nguwe. Uyakhuluma nasi sonke ukhona lo ngathena uNkulunkulu akakhulumi naye. Uyakhuluma uNkulunkulu nathi sonke, kodwa inkinga ukuthi thina senda lo lokufunwa ngithi, singakwendi lo lokufunwa uNkulunkulu. Uma sikhuluma ngako bekunikela imitimba yethu, sikhuluma ngekwenda intsandvo yaNkulunkulu, ngekwenda lokho lokufunwa uNkulunkulu. Uma sikhuluma ngekunikela imitimba yethu, esisho kuthini bazalwane? Sisho ukuthi uNkulunkulu simnika tandla tethu kwekuthi simsebenzise tona kudumisa yena. Simnika tandla tethu kusita labanye, simnika tandla tethu kuba lusito kulabanye. Uthula kubekile. Sisho ukuthini? Nasithi imitimba yethu ayibe ngumnikelo, sisho ukuthi netinyawo tethu tibheke ukuthi tihambele yena. Uthula kubekile. Sisho ukuthi nelulwimi lwethu lufuna lukhiphe lokutawunika yena ludumo. Kuthula kubekile. Sisho ukuthi konke lesinako kwekuthi sidumise bani na? uNkulunkulu. Kusho ukuthini? Kwekuthi asinikele umnikelo lemitimba yethu ube iminikelo lemukeleka uNkulunkulu. Kusho ukuthi asisafuni thina kutiphilela, sesifuna kwenda intsandvo yaNkulunkulu. Sifuna sifike leso sigaba leso. Asafuni kuphila ekutiphilela, manje sekukhutshwa uNkulunkulu ngena lokufunwa uNkulunkulu, ngena intsandvo yaNkulunkulu. Kunjalo Pawulo sefike lesikhathi uthi Pawulo sesibe lokuphila ngako nilembona bile, asasibe lophilako, kodwa kunemuntu lophila phakathi kwami loncedisa konke lokufunwa uNkulunkulu. Kuna lophila phakathi kwami, angiphilela asasibe lophila. Kungabe noma kufika kukhathana, angikhathali ngoba ngiyazi ukuthi akwendiwa ngini, angiphendeli kodwa ngiyeliswa. Uthula kwekini
kufuna kufike kithi bazalwane esilibanga konke lesikwendayo ngosifise kuwela ngoba ufuna kunike wena uthula kuwena. Masikhuluma ngalo mnikelo lo, umnikelo la ujabulelayo uNkulunkulu. Uthula ngekini. Ebandleni libandla dineki lo lifuna kulungiswa. Uma sikhuluma ngayo i-reformation day, sikhuluma ngalo kuqandulwa kwelibandla, sikhuluma ngezinto lezinenge efuna tilungiswe ebandleni. Sikhuluma futhi nangemnikelo lo ngithi liqobo okuthula kubekini. Uma sikhuluma ngawo lo mnikelo lo, umnikelo lo jabulisa uNkulunkulu, kwekuthi sisehlangene la wonke umuntu angithathela sinquma Inkosi akuyothi nangene ekhathi ebandleni emthule kunencengo mina noma ngihlala kulo noma ngihlalwane ebukane kuwe ekhaya ukusojana engabe banayikhala yini ngiyafuna ngena ngibe nkuba ngoba nawo umnikelo lenkunikile unikela kuwe. Amen. Lemnikelo ufuna lemnikelo leyo kuNkulunkulu letawunika yena, letawuphakamisa yena, letawulela abantu bambone yena, sihlabelele kumangalisa hawu baye baze bahlatshelwa labandleni ihini sesiqonda ukuthi hayi sinemnikelo lesingamnika yena uNkulunkulu wemaphiko ethu kuthi sihlabelele simnika dumo ngoba ngiyona nkosi ejabulisa uNkulunkulu. Inkosi eyokudumisa uthula ngekini ngoba siwaqala wafuna uncengo siyareforma phela reformation. Waqala wafuna uncengo ebandleni laNkulunkulu akusesiko kwakho ke lokho kukhona lo sakusebenzisa ngisathane lokho ngilekufuna sikulungise sangena ekhathe ebandleni ekufana nalethi indzaba ekhathe ebandleni. Ngidivile nje namuhla gcola ngephandle kufuna sithi nasingena ekhathe ebandleni kuvukani kulo kuvuka umthandazo sihlabelele sithandaze size sikhalo ngiyona umnikelo lawufunayo kuthula akubili. Uma sibuka le ngcenye yesibili sibuka leli verse lesibili uthi ningalingisi lelive kodwa niguqulwe ngekwentiwa kabusha kwengqondo yenu. Kodwa niguqulwe ngekwentiwa kabusha kwani na kwengqondo yenu. Reformation sireforma ingqondo, kulungiswa ingqondo okuthula akubekini. Uma sibuka noma sikhuluma ngekuqandulwa kwelibandla noma ngekulungiswa kwetinto, kunetinto lekufuna ukuthi manje tilunge ebandleni, tilunge kumuntu as an individual, kwekuthi nengqondo yakhe iguqulwe. Tinto telive tikhona tona tihlasele ngala nangala kodwa yakhe irefonywe iguqulwe ibe ingqondo letawuhlala njalo ilungele kwenta lokuyintsandvo yaNkulunkulu. Kuthula akubekini. uNkulunkulu bandla ukhondwa ngengqondo lensha. Ukhondwa ngengqondo lenjalo lensha, ingqondo lensha leguqulwe livi laNkulunkulu. Kungako sibheke ukuthi ingqondo tethu tihlale tiguqulwa lilanga ngelilanga, imihla ngemihla, every day ingqondo tethu tihlale tiguqulwa tilungela kwenta intsandvo yabani na yaNkulunkulu. Ingqondo lensha leseyiguquliwe iyakhona kwehlukanisa elokubi nalokuhle. Ingqondo lensha iyehlukanisa ukuthi lokhu kubi lokhu kuhle lo. Ingqondo leguqulile yakhona kwehlukanisa. Uthula yakhona kwehlukanisa lokho. Ngingabona ngibelo
Lokhu ngikuwena ngoba mina ngumfana kaNkulunkulu. Ingqondo lensha leseyingasakhontrolwa ngimi, lesayingasakhontrolwa sono sendalo, leseyikhontrolwa umoya ongcwele kaNkulunkulu, iyakhona kwehlukanisa lokhu kubi, lokhu kuhle, lokhu kuyangilungela, lokhu akungilungeli. Kuthula akubekini. Ingqondo leseyiguquliwe iyakhona kusikhombisa bubi besono, iyakhona kusikhombisa bubi bani na? Bubi besono. Uyakhona nomuntu ukubona ukuthi hayi songibambile sondala. Bona ukuthi kanjani? Sengilahlekile. Ingqondo lensha iyakhona kusikhombisa yini? Bubi besono. Niyaphi alisekhona sisono sini? Alex. Alex. Ya uno every day, every hour, every minute. Lana sekubonakele uthula akubekini. Ingqondo leguquliwe noma lensha iyakhona nekusikhombisa uthando lwaNkulunkulu. Simbone uNkulunkulu noma ngabe singenile timele kumatima nelive selisirejecta lingasemukeli, kodwa silubone uthando lwaNkulunkulu. Nalapho khona sibhekene izinamba thile, la sikhona khona emakhaya sikhala imihla, kodwa ingqondo leguquliwe iyakhona ukusikhombisa luthando lwaNkulunkulu. Noma ngabe ivanga rejected, kodwa uNkulunkulu njani na? Noma ngabe liva ayikho imisebenzi bonke basebenza left right and center bayavela bayamlungu uzoleso simo leso ingqondo lensha yakhona ukukhumbula uthula lapho lapho ingqondo lesekukhulile yakhona ukukhombisa uthando uthula ingcenye lenye ingqondo leseyiguquliwe iyakhona kusikhombisa kwehluleka kwethu, iyakhona kusikhombisa kwena njani na kwehluleka kwethu. Ingqondo leguquliwe noma lensha iyakhona kusikhombisa kwehluleka kwethu. Ukhona ukubona ukuthi mina ngehluleka la, kodwa noma ngehluleka la ngingasikakala ngithinele kanje. Ingqondo lensha leseyiguquliwe naNkulunkulu iyakhona ukukhombisa ukuthi wena la uhluleka khona. Uyibhodi nabo bandla ukuthi ungagabi ukuthi wena uhluleka khona. Ngoba akekho umuntu longehluleka angithi. Kodwa ingqondo lensha iyakhona ukukhombisa ukuthi uhluleka la uhluleka. Ngoba sithina ukuthi siguquke, sithina ukuthi sireforme bazalwane, sithina ukuthi siphume la sasenyawo lolusha esonke impilo zethu tene njani na tiguquke sibonakala ukuthi sibuya ku reformation day. Nangabe besiphila ngecorruption siphumelana sithi mina necorruption never. Nangabe besiphila ngebubi ngekwenta lokubi, umuntu wonke kufuna ukuthi nangiphuma la ngosingiside ngiqala impilo yami kabusha. We are in a reformation day. La khona kungahambi kahle empilweni yakho uwedwana. Sani ngosingiside ngiqale kabusha. Kuthula kubekini.
Sibhekile ke bandla ube sinikele imitimba yethu kuNkulunkulu. Siphize nethi ingcondo tetene njani na? Liguqulwe kabusha. Kuthula akube kini. Uthula uNkulunkulu okwendlula konke kwathi. Ngathi ngawalondoloda lamava enhlitweni yethu. Izibuye inkosi ilandzele ibandla layo. Amen. Yangithanda uNkulunkulu oyangithanda umsindisi ngiyaphinda ngithi